ndio tuone hali serikali kama italegeza kamba, at least bei zishuke. Kwa Mungu atasaidia hii serikali iko angarao gharama maisha isikuwe iko juu sana, na pia tunatarajia kuwa hii mwaka Mungu atatusaidia mambo ambayo tulifanya kinyume na Mungu rastia isionekane katika hii mwaka. Tarajio ya hii mwaka naona Mungu atatusaidia tuweze kuanza mwaka mpya. Pia ningetaka at least uchumi iko juu sana hii mwaka, rais afanye kitu kidogo at least apunguze vitu. Kando na uchumi, vile watu wanavyojipamba, vile maisha inapeleka watu, lakini naona mambo ni safi kabisa, sababu watu mimi ndo nimeshtuka, sababu nilikuwa naona nilikuwa nasikia kuwa eti watu hawana pesa, eti serikali haina pesa. Kumbe pesa ni mingi, watu wamezienjoy tangu tarehe 22 vile tu tulianza sherehe ya mwezi huu ambayo ulipita mpaka tarehe 1 leo. So naona mambo ni sawa, lakini ningewaomba kitu moja, wanapofanya hayo yote pia wakumbuke kwa next week wanafunzi wataenda shule, kuna wale watu wataenda kulima kule mahali ingine, na kuna zile biashara mingi ambazo zinahitaji pesa mingi. So watu wasitumie pesa mingi, wapige hesabu ya kesho pia.